Solok na inian ba maluk sir hote na bena beret how maluk timoruan sira. Ba imi na bemi problema relacionamento humano, família, ho inan aman, ho amigos, ho amigas, ho doven. Imi na bemi no hospital, imi na bemi cadeia, imi na bemi halu viagem, imi na bemi hetan susar kono ba osan kono ba economia nian. Dame no que bid Espírito Santo nian tumba imi hot. Hamu tu fale ho hau, amo venas da Costa Pereira e programa lia maxoin ho sesuita sira. Evangelho lorinda ohinian, domingo ba Dallas no Lorecintolo, que 13º e domingo tempo ordinário, tempo comunhão, foi Mateus, na bem haktuir hanesane. E o tempo na base Jesus até tempo apóstolo Sira, ema na be hadome ni aman ho inan liu hau, nia la os hau nian. Ida na be la simo ni cruz atu bele tuir hau, nia la os hau nian. Ida na be buka de ni moris ni se lakon moris ne. Ida na be lakon ni moris tan hau, ni se hetan moris. Ema na be simu imi, simu hau. Ida na be simu hau, simu ida na be haruka hau mai. Ida na be simu profeta, ida tang nia profeta, nia simu kolin profeta nian. Ema na be simu emadiak ida, tang nia emadiak, nia se simu kolin emadiak nian. Ida na be fo, mas que o emalirin kopu ida baki kuan sirane, ida tan nia hau nia escolante, hau di hantebe juba imi, nia se la lakon nia kolen. Hamo alin do bensira, lia maxoin. Maluk sira. O Jesus que lhe fale quando a atitude dominial, tem caridade para malo. Jesus halo comparação. Se ita simu ema de tambania profeta, ita simu kolen profeta nian. Se ita simu ema dia ida, ihita ni uma, ita simu kolen, ita simu benção ema dia nian. Ita usu graça kata ita timor ema dia. Ita tene, pode ter benar humildade, pode ter benar hospitalidade, pode ter benar sensibilidade. Timor ne, ita lo kita ni fuan ba malo, ne luar biasa. Só que dalla barra ita tem realidade, ita ba missa ne de vez em quando, ita sei santo liute santo sira. Ita sei santa liute santa sira. Mas ita ba fali uma, ita diabo satanás sira. Buat que kuan ita hakilar malu, ita tolok malu, ita rebenta malu, insulta malu. Palavrões que dia dia tolok se ita nunca rona mas ita fosa itu hina ba. Ita nema problema buat hit nerain. Ita se parte ita adoração santíssimo, ita missa, ita procissão, taka hutu estrada serne. Mas ibe iha loron moris loron nene, ita na atitude nela dong manifesta ita ni moris ita be fier niambe, ita canta reza, halo procissão sira adoração santíssimo sira. Ita reana se fala separação. E também Jesus o convida ita ita ni atitude be manifestação fier niang ia liu se maneira de be piedade niang, né? Sa ema piedosa niang, né? Tem que mos manifesta bot que quan sira o insama ita para bot ida bolnar violência doméstica, violência verbal, violência atitudinal, né? Ida nema Jesus oi fahnu informai maita o evangelho da ida loren da ohinia domingo be 13º domingo tempo comum né? Kusi kere sila ni kwarto ularan, ba ita ni sala, ba ita ni sala visita, ba ita ni varanda. O insama ita dianga treat malo, ita tarata malo. Kita saling memperlakukan malo. Bolu malo holiang na memang suave o akmatek. Lahakilar malo iha estrada strane. Lahakilar malo iha luron. Lahakilar malo iha umalaran. Ita singo malo, sa emang rumah mai visita ita ba visita menuma, hau patroa bi hau dia bebek. Ita bukan tu saído ema evangelizada, ema civilizada. Ita tem nimores política, ita tem nimores economia, ita tem nimores cultural, ita tem nimores tradição, ita tem lia festa, lia mores, lia mate. Bukan tu manifesta valor como pessoas civilizadas, como timorenses, ao mesmo tempo como católico, como pessoa evangelizada. Então isso graça. Jesus dian, wangira fom bemalirin kopu ida baki kuang wan sirane ida tang nia hau niskolante, hau dihantebe pa ba imi sei lalakon, imi nia kolen. Apa sih susahnya memperlakukan orang lain dengan sikap yang baik, yang penuh cinta? Itu kuliah bahasa di situ, susah saya ida sa, ita tahu mata ba malu, ita halu dia ba malu, ita perdoa malu, ita rona malu. O ida be halo salah, husu perdão bo de salah ne. O ida be larang fuer, buka tu be larang fuer. O ida be vinga ema, odi ema, foi informação at ba ema, hatun ema, hamate ema, buka tu hadiah an. O ida be gosta loko an,
gabaan, gapsolaan, oni família ma terkenal, oni família mak diag, oni tio mak ministro, oni tio mak padre, oni aling mak madre, oni aling mak padre, oni família ma terkenal, oni família mak hebat, oni mak ukun timor, oni mak ukun mundo, bototot oni família, oni família, oni família, oni moris na vele tamba dit fama oni família nian, ha. Oni moris na mos tengi loke an. Ato hare ema kiak sira, ema susa sira, ema terus na insira. Compara italiane da lì che quando emane sai voto na ma itane emane itane famiglia emane sai fal prostituta ida emane sai fal ladrão emane sai fal atida emane lo itane famiglia neka itakan sai fal emane sai fal ipocrita ita sai fal mau pagador ma lo devo dire ito su grassa tutto mingi do ne rabenta ito tua ne consciência va kata itane ema sedet ema metan ema mutin ema china ema sedet ema kiak, ema atan, ema rico, moris prostituta, pecador, ema se deit. Mesa kita ni malu kutu deit. Ita buka ato halo diak be ema serve ato na ve. Tama papa rasik convida ita, li husen in enciclica Fratelli Tutti, ita ne mesak mau alim bin feton deit. Iha marama di futar oi. Ita tot di responsabilidade. Atu tau mata ma casa como o mundo dane, atau mata ma moris ida mundo dane. Desejo ba imi. Domingo também na kono graça, ado loke fon mamalo. Los loke fon be itani uan ma tengi ba escola po. Itani uan ma tengi ba mai pasiere Bali, pasiere Singapura, pasiere Australia. Ita sa boti tua nona, ita de família ma heta hot posição umserne. Ita sa boti tua nona, ita de família ma ba mai Singapura, ba mai Portugal, ba mai Fatima, ba mai Roma. Los ita ne moris ne. Iha osan barak tulu intuan ema kiak serbe umalai iha, ema kiak serbe hatais la iha, ema kiak serbe osan la sekolah la iha. Ida me, la bela sai família egoísta, la bela sai família narcisista. Sai família nebe lo que fuam be maseluka, ida ne di ita terra da Santa Cruz, terra sagrada, rai timor lulik ne, halo lulik kita ho atitude que con wanserne. Desejo vai mi bom domingo de manifestação de amor ba Emacelo. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.